Ulampang kayeng dorbar tauan ke Sri Lanka umahinda yapa Abiwardena ulapan benaba menteri rang ba'du jong kanikari uranil Wickremesinghe singge ula syatung kumu presiden bersipor hadian ba ugota bayar raja paksa ula petkrat no Shakiri Maldives. Uni presiden bersipor ulapan benaru daga jingsen syar state of emergency hadian bagi jingeki ki bajur gidang yai peteng hakari berok away. Kasorkar pedeng kelakot jingelang ya barok kisengsan hima sima jong kari hak step sengi uble syuaban sedang ke dorbar liur jong kayeng dorbar tauan keri. Kasorkar jela Manipur kelakang kerdep no syua shipor arpor ya barok ki skul hakanikal jela tat hadu arpsau tarik menta ubenai hadien baka kelam COVID-19 kelas sedang banpur state piang. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad K. Sangma kesni baar ulapan bena baka kohort 3.0 CME Championship Challenge for Entrepreneurs kan stang no shen. Bat hakani kekenti bamenta lakenti usyusyu ya kasong tingka nakasan lak tingka syaka shipau lak tingka. An sepenlong i kejingelang jong ki Deputy Commissioner bat ki SDO bantau ya kilat kilenti bat ki matrekam baper hadian kejing ter ke badang shen jong lap balapsan lapente Menteri Rangba Kejala Konrad K. Sangma.